Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti tatalando. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sak itan a senior citizen. Nagayatak iti adayo nga ubing ngam iti siyak. Kat amin akayat na impaay ko para iti pakaragsakan na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Tatalando. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Kasi nauneta kadwa masimang pagsalina. Ni Jojo, kasinsin ko, Lando. Si Murot la kanyak dito ay tap nagpasyar. Kumusta, tata? Nakaluto ka din, Lando. Mabisin kami ka ni Jojo. Well, itay pa'y ang nakaluto ha. Sige, ingkay manganan. Umay kan, Jojo. Mapantay di kusina. Alaman nga, Rod, tani, mabisina ka talaga. Lando, rumor kami ka ni Jojo. Adda pag nami ita. Sa dinaw. Saan kan nga agdamag pa'y? Ikanakit din iti kwarta. Taka sa pulang. Kan adda kayat ko agatangan na pantalon. Sige, ikan ka. Kasta ati kayat ko kan kalando. Ngamin ay ayatan na ka talaga. Kat amin akayat ko, maipaay mo. Basta pakaragsakam lakit day. Ipaay ko, lakit di ka baala. Ito'y tapay la balkon ka anakan. Agtugtugaw tapay dito'y. Sige Uncle. Kaduan kayo dito'y. Amok nga urayan nyo ni Salina. Wan nga raod ka anakan. Rabiin nga mawan pay. Sa dino tinapanan na aya. Kadwa na ti kasinsin na. Ada kanu papananda. Uncle, ay ayaten nyo kadi talaga ni Salina. Wan ka anakan. Sipon na amok ni Salina. Rimagsak ti pusok. Ala, da kayo ti makamu, Uncle. Basta pakaragsakan nyo lakit day, suportaran da kayo. Naragsakak unay ka anakan. Ay ayatak unay ni Salina. Diyak kayat yung mabay kan ka maturog. Dito ya kon sofa maturog. Apay, nabanog ka kaday. Masahiyan ka, no kayat mau? Saanan? Kayat kundi maturog. Ala, panawan na kun dito eh. May mayat no ije kwarto ti pagturugam. Nalaway ije kama. Dito ya kun sofa kunakmat. Kayat ka kaabay amaturog. Sana ka makaturog no awan ka iti abay ko. Panawan nak ditoy. Di nakpagpungtutan. Naimbag nga agsapa, Manong Lando. Kastabat kan ka, digna. Nakatugaw ka manan dito'y paraangan niyo, Manong. Wen, agpainitak man. Gam nakadkadlaw nga agpampanunot ka. Adayaw tinakaiturungan dagiti matam. Wano, adda ka di parikot mau. Di naklatan italtalet, digna. Ay, adda ka di masapol mau. Tai malatiw ka. Kwa Manong, umayak ko maumutang iti kwartam. Bayadak to inton agsweldo ni Mane. Diyak na puutan, naibos gaya mon ti maintenance ko. Mabitlaeng adtoy. Sangaribo dayta. 5 gasot laeng ti kasapulak, Manong. Alaem latan dayta sangaribo. Alang arod, tabayadak to no agsweldo ni Mane. Saanin? Adda pa'y kwartak dito. Saan man, Manong? Bayadak to mo ilaang. Amangan no agungot ni Salina no di mo pabayadan. Saan mo apanunutan ni Salina? Awan bibiyang na iti kwartak. Agyaman nak nga rod, ano kasta, Manong? Nakitak nga inikam ni Nana digna iti kwarta, Lando. Kasapulan na ngamin. Ipadawat mo latan ti kwartam ken kwa na?
Day talag daw-dawat ti muna. Adamot anak na pagdawatan na. Nas ka nabayadan na day jay. Bay amon. Saan anas ka nabayadan na? Saan ang mabalin? Siya kung timang singer ken kwa na. Manang gundaway talaga. Ala, ingkakat aglutaw na. Tas anta pa'y anagarmusar. Nagkape aklaytay. Sikan ti agluto, masadutak. Ala, siya akong ti aglutaw. Tapno awan ti parikaw. Sige, mangantan sa lina. Saanak ang mabisin. Ikanak iti kwarta tarumwarak. Inikan ka ba na hindi na minsan nga aldaw Manulaang matjainted mo. Kurang pa'y. Pangusaram ka di man na iti kwarta. Agkita kami ijagayem ko. Kat kababain matano awan kwartak. Manaw ti kasapulam. 2,000. Kalalam mo ti pensyon mo. Iso adinak imutan. Ala, mabit laeng. Tainak mangala iti-itit ko kan ka. Uncle Lando, nakatapaya kayo mat diti parangan nyo. Si kamat gayam, kaanakan manay. Diyak nadlaw tiya si Degmaw. Kasano kat naon nagsama ti pampanunutin nyo, Uncle? Anya ka diti parikot yo. Ang mga nuad na maitulong ko. Awan. Sigurado kayo? Ang mga nuad na anayin nyo. Awan, kaanakan. Wenno, parikot yun ni Salina. Gaputa ka na yun arumwar. Kanayon ko ang makaluganan ngagturong ijay ili. Manay. Adda ka di trabaho na ijay ili, Uncle? Awan. Kat, apay nga roda ka na yun ngagpaili. Mapanlago matang iti kasapulan na. Nuag paili man. Agawid matladagaws. Gaputaan muna nga agururayakan kwa na. Apay adi ka pailan naturog. Inururay ka. Apay narabyan ka. Katsigod mat amarabrabyanak. Apay nga agreklamo ka. Ibagamlaang no agreklamo ka tapanawan kan. Salina. Inakon maturog. Ay, pinanawan naklatan. Ay, bay-bay akman laangan. Tapno saanan nga gungat. Umay kayo ikan iti sidaan alinotok, Uncle Lando. Ginataan nga aba. Nay, nagimasan day ta kaanakan. Paboritok day ta. Iso nga rod, nga umay ka ikan iti sidaam, Uncle. Tamok a paborito. Deng, anya manunday ta inyag mo asidaan lita. Ginataan nga aba, paborito ni Uncle. Ti kunam kit de, umay mo ay aywan ni Lando, tapno ikan naka iti kwarta. Anya? Nagalas mo ti panagsasaom Salina? Pudnumat, saan ka de? Ide na minsan, imay ni nanang mo kat nagkid daw iti kwarta kinilan daw. Ita, umay mo mat ay aywan, babaan day ta ipadigom kampay idi asidaan. Anya? Saan mi akasapulan day ta asidaan? Ingka ipakan iti aso. Ipakan iti aso? Ne, naglastog kan? Ala, rumor kan? Ay, ala, sumardang kayaw na. Di kay agapa. Mabait lang, Uncle. Jakon mapalabas dayto nga ugali dayta kadenden nam a babae. O anya, labanan na? Saan da ka akayat aparakan ni Uncle? Ngam gaputa ay ayatan na ka. Iso saan kami nagtagtagari. Ngam nalabas kan? Rumor kakit din. Tano saan? Uludan ka nga irwar. Ha, ti ammom kadikat awan amok maipapankan ka? Ha, Uncle, pasensya kayon. Ngamnaskan nga ibagak daytoy. Ti anya, Lita. Aluk-lukwon nakala daytoy a babae. Kwarta laang ti kayat naken ka. Oy, di nakdadaulan ka ni Lando. Jay lalaki akadwa na itinaminsan asimangpet, Uncle. Karelasyon na day jay. Anya? Anya ti sasawam da nga. Nakitak ida ija ili, Uncle. Naka-holding hands da. Napanday ti may sa restaurant. Sinorot ko ida. Nakitak nga agsinsinubo da. Katap na mamati kayo, Uncle. Ipakitak ti video. In video ida. Bayat amang manganda. Ay, ulbod! Di ka agar aramin iti istoryalita. Ala, pumanaw kan. Tano saan ibuong ko amin na gamit ditoy.
Simlando, di mo ko mapatyan ti bagbaga ni Lita. Kaya't nakla nga dadaulan kan ka. Tapno papanawon nak dito'y balay mo, kat isudan ti mayraano di ti kwartam. Saan akas ti ugalay, dagiti kakaanakak. Damani kan Lita, nasinpat da. Pulos, asan da nagkid daw iti kwarta kanyak. Taamuda ati pinsyon ko laeng, ti pagtataudan ti kwarta. Amuda nga daurnong mo iti bangko. Way na amuda. Ngampulos asan da nagkid daw iti kwarta. Basta, siyak lang ti mayranod iti kwartam lando. Umay ka man. Ne. Inarakop nakmatay na. Umay ka, mapantay dya silid. Umay ka na lando. Ay, saan? Rumwarak ita. Adanas ken apapanak. Ingka ka di alaan ti pensyon mo? Wain. Kuyugan kan. Saanin? Kabaalak ti agmay-maysa. Kapungtot na kalakit din ni Salina, Manong. Tasyak tinagpakuyugam. Kalakit din, agmeryendatan. Saan mo napanunutan ni Salina? Ay, Manong, itad mo kadikin ni Salina ti pensyon mo? Saan? Jak itad kan kwa na. No ida kat itad ko kan kwa na ti amin a kwartak. Saan itad? Tadjay lagas gastos ti amuna. Manong. Ay gayam. Impakita kanyak ni Lita ti video da Salina. Ay Manong. Impakita nabot kanya. Ay, saan ka kadi nga agbalaw? Luklukon na ka ni Salina. Wen, amaw ka. Isu nga raw da nakapagpanunot ako. Papanawak laangan ni Salina ijay balay. Manong. Sa bagay, sipud pay. Amaw nga awan panagayat na kanyak. Hanggang gaputay ayatag. Inmanugotak ang makipagnaad kanyak. Ala, nasaya at no nakapagpanunot kan, Manong. Imbag ta simbagbat kan lando. Adamanan kadwa malalaki dito'y balay. Ni Jojo, nayamamok matan kan ka Kumusta tata? Apay, anya ti aramidan day ta lalaki dito'y balay kaw, Salina. Imay laang si Marungkar. Ayan nga ti ginatang mo amakan, mabisin kamin. Awan ginatang ko amakan. Apay nga, ikat kaalalam ti pensyon mo. Wan. Ngam impaigam ko kan nidig na ti kwarta. Taamangan walaam. Anya? Apay asan asyak ti pang tidam. Sapay ada kayat ko agatangan. Nakaikada nga kon Salina. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Dayta ko na makasinsin mo. Amaw a boyfriend mo dayta. Di ka naglibak. Ala, ingkaalaan dagiti kawas mo. Ta pumanaw kan dito'y balay kaw. Sana ka pumanaw. Nagbidot kay ti atap mo lando. Saan ko a boyfriend ni Jojo, no? Di kat kasinsin ko. Pudno dayta, tata. Agkasinsin kami lang ka ni Salina. Awanan ti adupay asaw. Pumanaw kayon dito'y balay kaw. Nasaya tapimanawan ni Salina dito'y balay mo, Manong. Way na. Nagsakit matay na ti kastoy. Asi kalaang tinagay-ayat. Way na ading kaw. Wan, si kamo laang ti aking basol, Manong. Ngamin, amumat akwarta laang ti kayatkan ka ni Salina. Ngam pinagnaid mo pa ilaang dito'y balay mo. Ay, wan nga raw da. Naimbag kumaano ang muna kaatulungan iti trabaho dito'y balay mo. Ngam saan mo, si katagluto, aglabah kan agdalaws. Idin to tawan mat ar-aramidan na. Kan kanayon arumwar. Apay, sa dino ti kanayon na papapanan na, katawan mat trabaho na. Nalabit, nga iti ayan ti boyfriend na. No jak agbidot, oray ti boyfriend na, nairanod iti kwartam. Nalabit akasta. Gaputa kanayon a dumawat kanyak iti kwarta.
Ala, tinapatag. Nakaamiris kan, Manong. Anya ti ibagam, Salina. Rabiin nga may kapailaan dito'y balay ikaw. Lando, pangasim. Awatan na kumamanan dito'y balay mo. Awanan sa bali a pagturungak. Ni Jojo, at damat gayam sa bali a kayan ayat na. Anya? Ikan na kumapaiti sa bali a gundaway, Lando. Agbalbaliw akon. Salina. Nay, Salina. Apay nagsubli ka pa ilaing. Idinto ta pinapanaw na kanyang kal. Awan bibiyang mo, no nagsubli akman, tabalay mo't ni Lando daytoy. Nagpuskol matan nga agpay so tirupa man niya. Kastapay lang ti pa nagsungsungbat mo. Idinto ta agpakpakaasi ka lang arudan. Saan mo't asika ti kasarsarita ka? Kan apay ngamin nga daka ditoy. Gaputa dituya kon nga agnaed. Inayaban nak ditoy ni Uncle Lando. Tapno adamang protektar ken kuana. Mabalin mon ti pumanaw, tasyak itan ti kadwana. Oh, Uncle Lando. Anya ti makunam iti nakunana? Pumanaw kan, Salina. Saan ka akasapulan iti biyagkaw? Lando. Pumanaw kan. Saan ka akasapulan? Papanawan na karabrabiin. Kasanungay no adada ka sa mapasamak kanyak iti dalan. Nukas tang araw na. Mga yabak iti pulis, ta iso ti mangkuyog kan ka. Kat itulun na ka iti pagnanaadam. Ay, saan, Lando? Kaya't ko ti agnaad dito'y balay mo. Ikan na kumay ti gundaway. Pangaasim. Ala, mangantayon. Naimas ti sidaan alin o tumikin ni Lita. Wan nga agpaisaw. Ay na. Naimbag tada kayo apara luto. Wan, Uncle. Da kami ti tagaluto yu itan. Alang aruden, mangantayon. Tamang ano, agbaw ti makan. Ay, hindi kumapay anak ka ami irisak. Di sa anak ko anasaktan. Malagip yumanan ni Salina, Uncle. Ay na, bayamon na dya babae, Manong. Kwarta lati kayat taken ka. Kan, naimbag kumamot ano agtrabaho diti balay ni Uncle. Ngamsaan mo't? Tani Uncle pay laang ti agluto kan aglaba. Saanin na makasubli ni Salina ditoy? Tadda tayo amang bantay kini Uncle. Wen ka anakan. Kat agyaman akada kayaw. Nalidayak man. Ngam nalakalaang ama iliw-liwag ko daytoy. Gaputaawan na sayaat nga impay kanyak ni Salina. Saan ko at agisayangan ti panangwas-was ko iti relasyon me. Wen, Manong. Kat sayang laang dagiti kwarta ngayon intan mo kankwana. Kat manipod ita, ipaay mo ti kwartam para iti bagim. Tapno agtultuloy ti salunat mo. Nagsaya at kitkuman, no napudno kanyak ni Salina, Mr. Lonely. No pa'y kasta, nakailiw-liwag akon. Kaya't naragsakak, gaputa sa andak abaybay-an ti kabsat ko, ken dagiti dua aka anakak. Kaya't makitak ti kinapateg ko kadakwada. To'y pagayam mo, Tata Lando. Agyamanak iti daytoy apakasaritaam Tata Lando. Husto tinakuna ti kabsat mo. At ikwartam kat ipaay mulaangan iti bagim. Tapno na salun at kalatta. Ngamkit di, saan mo't adakas no agsapul ka iti babae akatakunay-nay mo iti biyag. Basta lakit di napudnuken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Tata Lando adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kaninsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.